KSA เป็นปฏิปีสีนกาวกิจเจียแฮมเป็นบางฮิยาสมาร์ตุมาพังกังทุมดำอาสูอบิดิสารโพสมุจรพอตสารเจียลเป็นอาริสังหัวตมกาลิตังสุมิลารองหังพิษกะฮุมริดามดีฟูกอล์ฟคอลเลจสตรองรูมเกตอนกิลังไรก็มาตมาพังอัปโปกิลิตังแฮนด์ซานิไทเซอร์เกรอนการดอมการวิพรามตมาลงเป็นนิสามีรานิติมุงปีนนอาจุยค่ะเบียร์ตังตอนเป็นนกาวโรหะอลองสุมิลารองหังเปียพันอัปรันการมุดเด็ดอลามกีเป็นนนมาลมปีร์เทกติฮุนุดอจอกกิองตุงอตุมนกาวกิจเจียเฮมอสมาร์กิบิดุนเป็นเฮมกัจจิวันทุเอเจียพันกัจจิงทุมดามบอมาเบียร์ตาเพรังเกฮุนดอร์โครเป็นเบียร์ตานังปะเลอสมาร์อเปียปอตุมจิงทุมดังปุสิตามีกิบิดุนเวกอาเฮมพัวตุมนางกิลุดุนเดเดเจียพันอาสวนปองโรติติปุสิเบียร์ตาลงดุนPini KSA Hamren Regional Committee Organizing Secretary Prasanto Intilapen KSA Hamren Head Branch Achun Bang Sonata Rang Atumpen Pater Piponsi Banghini Alsomar Tuma Pan Nogao An Apia Po Tumpen Pendamsi Ingthumdam Longlu Nogao An Pale Damsi Hamren Adung Head Langmet Pura Arong Amikar Sandro Senar Pen Om Puterang Pia Tomasupi Journalist Senar Pilapen Moniram Ingleng Pen Rupta Timung Pia Tomasupi Podomi Ingleng Pia Tumapan Mesen Pen Hem Nang Pachile Longlu KSA Tumpen ke thana teng ke lahe au samar tama phan je buhong dut ansi hem ke wan long pusi ningje methang apia podun prut anta chewan long le set an ahir ka che pikom so kali pusi than banghini aphan ke wan long lo non inut aphan ke wan long le lang pusi ing ti sang hopen ningje dam pen hadak theklong lo nitum apia po masi pinia bangke asupia phan kaching thum dam ke dam lo sitame holadak situation bang nitum kache face dam bangke ningduk parpik hadak ke dam pen lapuson lo apia po atum si haladak asupia phan kaching thum dam ke dam sitame haladak keng sang asu tumbang alang li supia phan nang kilo dunji aphan masapta aning hang he la pen ke niltum karbilo charlia song pen alang li tum phan kachuning ri ke than padi cream je alang li tum phan litum arona tang pen sangtar ke langi hayat aphan sitame alang tum kisik do lasi hem nang lodun tha punil tum kachuning ri ahu sitame nile tum phan nang ke ther nang ke hap mate nitum lochar lia song members tum han tame nitum phan nangkang bai hajat anta nitum hadak checha gam nang lo la son si pai apo phan sitame la anak ningduk alam si kipuje nang li tum ke ame hang kapa thek chot bihek pa nitum sida kapa char lipon nitum hi lo apo pai lo por nang lodun de po an si alang tum nang ki pudun lasi la ke ningduk par pik la pinia bangke nitum ajat non bori khanjap pen haladak lam thama chidan dun pen alangli supi tum han wan lo bon sitame haladak jitu alangli tum alang tum pe ri pen chenglok jitu kapachar li document hayat an sitame thang nat nang lo dun de nang chuthi dun bor i pen si alang tum nang khang dun lo asi pinia son son bang kenil tum ningduk par pik lo la pen la bang so media hoi pen nili kaduk kawi apia potum han kachuning ridun je nangli tum somar angtan kibidam ahok lo kaduk kawile keheno et puke kali sitame ki ong dung along bangke keheno si ong lo lape nangli tum prabjin benyo si ching thum dam de pote ke wang jiar ni bangke nangli tum asomar bangke kachi wan long le deji angring thetan lo pusi nili tum nangli tum hanang pachini lo labang si lape na bangke labang so apichara bangke pinie bang sinli tum nogong along thekdam dak lo nuang ke bidun joy ne ke phas ke bidun cheng alam ni pon pida ke hamren huni bar do voy holang bang mirta yang TPC ni di suphan lah phan hello phas ke pon cheng yo ampan ke nang anu unda pasor lo par halla bang chewang julu la bang dumi mirem non thang ta digdar de hela sui sek thang digdar de dalo amasi non ke eli tumta arni wang si des humai sa ka hingnu poi ajoy ni ka phiri pan sinilita pinyar ke jing thumda manang pu bajan school school avelo mi ave lang ave nan karen suren kipu ke tanguniriya nang parlo elu non kita mi ave lang ave school ave nang dunji da khambre nang dunji boithalang su lapon cholo ni tumke pana kidu Kalitang sumila ronghang pia hem mekri meklanga pora khojang mi nipa inkora narkep arni asu abidi sarpo samudra bota sarjo lapen arisang hwa tum sumila ahem pale dam pusi nili tumalong bierdanang pale
claim so sumila rong hang pia phan apran karmut alam pir thea thak ingdang plup apor mate sumila apia po a ik ate azir pizir polapen arong asor mekri meklang kapar be hojang minipai ingkoranar kep ani asu abidisar polapen alang lilong kachirap asong atum claim so sumila arong paledam asu abidisar po pen sumila apia po tama phanche tongdam si jingki che thanda alang li sumila kidu ki boy lapen akopai kelang no alam munthi dam si nogao lapen morigao along lokachari ausomar kidu ki thak jia phan hostel kim nang chi pusi asam sarkar lapen karbiang autonomous council ki khiat tuma phan ke hang pado kachini jia phan che than mi sumila alam pen pir thea dang justice for sumila vivian justice pu ke hang ase armong padopon আমি সকলো বুটলি সংগঠনৰ হৈ আজি আহি আমি পিতৃ মাতৃক আমি লগ পালোঁ আমি সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু আমি এই কথাটোৱেই বাৰ্তা লৈ আহিছোঁ যে সুমিলা ৰঙাপীৰ যেতিয়া হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ যেতিয়া গোটেই অসমত বিয়পি পৰিল সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালেই অত্যন্ত মৰ্মাহত এইটো কেৱল কাৰ্বি আংলঙৰ এটা পৰিয়ালৰ এগৰাকী শিশুৰ হত্যা হৈছে বুলি ভাবিলে নহ'ব এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্ৰ অসমৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো প্ৰত্যেক অঞ্চলৰ গোটেই অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ অন্তৰ চুই গৈছে সকলো মৰ্মাহত সেই বাৰ্তাটোকে আমি পিতৃ মাতৃক আমি ক'বলৈ আহিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ এইখন গাঁৱৰ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ এই সন্তান হেৰুৱা নাই তাৰ কাৰণে আপোনালোকেই দুখী নহয় সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালেই ইয়াৰ বাবে অত্যন্ত মৰ্মাহত প্ৰত্যেকেই নিজৰ পৰিয়ালৰ এটা হেৰুৱা বুলি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ যি অনুভৱ যি দুখ যি বেদনা সেই সকলো অসমৰ ৰাইজৰ সেই দুখ বেদনাৰ কথা আমি পিতৃ মাতৃক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব সংগঠিত হ'ল এই সম্পৰ্কে আমি সুমিলা ৰংহংপীৰ পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছোঁ আমি এই ঘটনাটোত অত্যন্ত মৰ্মাহত আমি সকলোৱে ইয়াক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আজি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে এই হত্যাকাণ্ডক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছে আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত হ'ব লাগিব ক্ষিপ্ৰতাৰে হ'ব লাগিব আৰু দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব দেশৰ আইন অনুযায়ী এই দাবীটো আমি কৰিছোঁ Dipu Gov College along Kibi strong room aphan kelang keton rai komatuma phan apor kelitang hand sanitizer ron rong pusi akoi longpon Karbi Anglong along COVID-19 na kiso kangdang thulang damsi Karbi Anglong election district along ta COVID-19 aronateng angbong ward kalak hajia phan ason chisik chedang bomlo Lason si Dipu Gov College along EVM machine BC jo porni keton kelang paduponlo keton kelang rai komatuma phan COVID-19 pen kaching rai thekjia phan hand sanitizer hehuita ron ponlo bonta apor kedam tang hand sanitizer si keton kelang atuma phan ron rongajok alang nitum arpu kidu atuma phan kejong padu rai komatuma phan keron a hand sanitizer kirima por tuning chitia chiklo anse apol jut kok lopusi rai komatom pen pachini Dipu rong jangphong along jamini phaing koranar ke parni rong jangphong amikar lokhiram tokbia phang sar ke bat rong jangphong amikar lokhiram tokbia phang sar ke bat ajai mek along aluhia man pen bopong asar long singbe long ria sar theteron all Karbi Anglong sarkari gaw bura association ame pusikari tiso sarbarem samson ingling lapen ward number 89 lapen ward commissioner atum tak chetong dun Di igomar yang tak. Tangten nang limu kita mela turung bunjet bunyi bina liar jasta. Lapen rong jangphong arong asara dun ke bat pon thulake risobasa babur sandro rong phar lapen pherangke supendro terona tuma phan bopong asar long sing be tum pensi boho kum pondo pinisar ke pada jai mek along adung arai rong asar pendang rong amikara tuma ta chitong sik archodun Sominder Adang International Labor Day Katalon Arni Karbi Anglong Labor Union Tiripi Amea Tumpenta Katalon Dunjia Phan Kachisi
Karbi Anglong Labor Union KARUT Ripia me atum jangmi ni phaing koranar cap ani kat news asahem along wangpen non nangkileji International Labor Day ani katalon dunjia phan kachisik lasi Karbi Anglong Labor arat an lapen Karbi Anglong ke thekining atum setame Labor Day katalon ani kacrap kachito dunjia phan Karbi Anglong Labor Union ahin pen kachuning ri pado lapen halapu roha along alam kisumila rong hangpia phan apran karmut atma phan ahok pet akang sai pinang ji lapen kachari amen pen bang hem kibidu natum ana phanta ingthum dam et nang chiputa kachuning ri padoponthu non me ek tarik pen nilitum proposal ki pi ke lalo Karbi Anglong labor department nangji autonomous state ke hang 244 article ke hang ta hang dun pakahi pusinil tum matha duniklo lapente nilitum akimang ke labor well and welfare wipin langdak labor well and welfare ta nangji lapente training center lapente labor equipment apparatus modern sophisticated machines the council of pen kadoka we chokamar kami claim jirda pasong atum bhan beneficiary people nagi pusi nilitum lahai pachini pon iglo lase program ke do teng pen kadoka we ta nilitum media lang pen nilitum bhan comment nang ki pg la pen nilitum bhan also se ke claim me jia phansi bidi sore nang pidun po pusi ning thepong lo Ilitum anjir non kita tang tarin ko ini similar orang hampir lang dia peran kita panen ilitum Karbi Anglong Labor Union penta ilitum ning duk tiklo las yalang lit panda justice long letik pan ilitum da bori dunji lapen West Karbi Anglong long jerikendeng langsung pi arong pen nogong long kibidu nau semardo alang litum kaporhi kapapor hidun tado lapen alang itu mapan halwa mane kam kacongda lason kidodun kapedodun itu ma anjir ukorjang side lo las alang itu ta ahe mari dalong lahai ausupi amethang asupi ahe mari dalong pacewan erja phansini tum Karbi Anglong Labor Union pen nilitum tuning ripon lo West Karbi Anglong Amri constituency umswai bormarjong arong along alira champion ningkan ke thompen ephong lukhimi yangli khama jaimek mesen pen kapechun pona berta pherang ke pirata ne pen berta nang pale owe wang bomsi piningle thota lukhimi yangli mate lokhi kar cho jaimek jangmi ni phaing kora troxi arni pen pangcheng ponsi ni phaing kora nar ke parni an pe lokhia phan panong si kakli ka phejwa sa he hui pachun pon labang soja mek jasemet pen amri ahawar bor marjong arong along kido atiwa khe atum chokhi chokam ke messenger phan pura ningkan ke thom pen ephong kakli ka phejo ke thok ke jir arna malong pen ahil jume johang pon pen labang soja mek ke chili ar e paklo klia prangsi kapado labang so me long loker MEC diufing maslai lapen MLA candidate Drup Singh Terota chitong dun si RD pidun anparta te bok terea rong ke thekiding atum ta chitong dun si mesen me et pen me pachun pon yang Karbi Anglong Amri Habaralong tiba khai mai tiba jati kami si khai jati kang thim lo la si pini ni tum darak thek pon long lo alang tum lukhmi yangli mate the sere la pen katiki kang hoi ahormuan tame alang tum klem prang la bang sorong aje atum rong isi alang tum talon pon lo la si arna ma phan alang tum thokjer pendang lok karkli ka phuju pendang lok alang tum arna ma phan ahir jime hang pon lo la pen ke alang tum ansu se kheti ki meje phan lahai alang tum rongasar basar pendang lok khetri menteri pendang lok alang tum dadak kibi ke thi sareng sarung atame alang tum cetong lo lapen ke dadak diva ajati made aniom rokom alang tum ki claim ke dam pen tum arna ma phan air jeme hang pon lo Paroponi lukumi putumi satponi hol satponi বুলি কোৱা কাৰণে ধানৰ কিবা বিভাগত সাতটা বিভাগ থাকিব পাৰে আৰু পাৰপনি বুলি কোৱা 12টা বিভাগত থাকিব পাৰে লাগিলে কচুই হওক হালধি হওক আদাই হওক নহৰু হওক পিয়াঁজে হওক এই লক্ষী বস্তু বুলি আমি এইটো উৎসৱ পাতা হৈছে আৰু এইটো উৎসৱ পাতিলে আমাৰ পূৰ্বৰ দিনৰ পৰা প্ৰমাণিত হৈছে আইটো পাৰিব আৰু খেতি ভাল হ'ব আৰু আমি সবৰ কাৰণে মানৱ জাতিৰ কাৰণে
দেশৰ কাৰণে আমি উৎসৱটো পাতা হৈছে আৰু পাতিবলগীয়া কথা আজক গোকাৰ পৰা আগৰ পৰা ব্ৰহ্মাণ্ডিত হৈছে যে এইটো ইয়াংলি উৎসৱটো পাতিলে এইটো পাৰিব খেতি ভাল হ'ব দেশটো ভাল হ'ব মানৱ জাতিৰ কাৰণে ভাল হ'ব Hanjang langso ara ratom chingrum si don suri aklamalong jamini phain kora troxi arni tili trok apor kalitang sumila ronghang pia phan ka chikimo lapen ningdu kachipaklang asai kedenga birta pherangke bisnu lekthepen birta nang pale Sumila ronghang pia phan kachene kaholopen apran karmura tuma phan prabjin pen kok that pibek nang jipusi kachikimo lapen ningdu kachepi pona jamek along government atuma phan kehang patu Kalitang sumila ronghang pia pia po tuma phan government pen akirap pipon wek nang jiputa hang ponthu Sumila ronghang pi alang li phan kachine kaholo pen danglok alang li phan kipajutsi alang li phan Akhirnya ngedet mekai dut laswa putat nelitum ladak hanjang langso arada hin pen nelitum pandemik lo lapen langpar alang lipan tiuk lepunot alang lipan kacine kaholo tuang pan ba kepati tuang pan alang litum pan phasi pibek nai pusin nelitum labangso hong citai pen chuning riglo tebon sitame lapu nelitum ba laswa hong citai pen nelitum kachuning ri chot bange choki kedaji lauda bangke Arleng ithe tum pendang lok lada Karbi anglong arleng ithe tum pendang lok kaduk ave tum alang litum nang cirap dunde ba alang litum jong si ajur nang pidunde pulote labangso sumila rong hangpi ba karlitang sumila rong hangpi aphan ahokpe rakang sai long ike dai tahai pusinelitum kamatha lasinelitum labangso hong chatai ba hanjang langso arat pen chuning ri alam the bangke lahelo da Karbi anglong arat arleng ithe ba Karbi anglong along duprong arleng ithe tum stame labangso injir Sumila karlitang sumila rong hangpi aphan ahokpet kang saya aphan nanglitum kaduk westame labangso tangka maha pendang lok bidi sure lapen ke angsong ponama okil mesen okil kachin yap dampen alang lipan ahokpet kang sai ki palong ye phansi nilitum labangso hong chitai pen chuning reglo Non malam so poraphan birtamo ington iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kona akulat si mithang Karbi pinding sumpot ang tompin kilongan po. Nangletong lapusong ke matha kisung doma. Jong si do plote matha nani. Nangletong humrik non pinding sumpot akudat long. Bangso akudat long nangletong Karbi pinding sumpot pekok pini wampok chipan choy hongthor Karbi teum lek paikom jamburong pohum Karbi pers jamburong so Karbi brospin Karbi bek lapen gamsai visitami long etpo. Lapen bangso akudat nangletong anidang le humri zita inpuichi. Lasi Prabjin pen humrik non pending support akulat difuluru langso daily market opposite rangsena satu auditorium hola long la penang itum ka order je aphan la ber ki pia number long humrik non choral hoy pokchukor jinjin ta nangna igar koi bong manai bang sarak thane pokchukorong Pipo no bong. Pipo lote. Igar ko ni pokchokore lote men duway nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji mini. Pokchokor do way nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy. Labangso pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nangli order pikang lote Prabjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nanglitum tame humring non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrik tami Dihina mo phit puthot birta long wangthulo
Nilip MSC constituency Kaparlo Koilamati pen kahelo kilometers in Koira pho an kahelo Oklangcha rongphar arong along kedo lo charlia hem ingnam kiman non apirthe toklang ke theka pirthe mate digital akai pinak loka charlia wete pirthe ime kachichar dunde ason thotlo lasi Karbi Anglong atok amno kido arara toma phan panongsi loka charlia hem pen chenglok ason tin sita warsai keme pipon bomlo bonta bura kathar arongang bongalong Karbi Anglong Autonomous Council pen school hem kim pilo sita kidam tang 2012 anikan pen piniarni anta Oklangcha rongphar arong bura kathar LP school hem along ke thanbang ta dam de la pen osomara tumta ave non la so school hem ke rikangsi jirhuplo lasi loka charlia hem do chot thanbang kavia job 2014 anikan pen Koilamati silonizan la pen choki hola malomsi loka charlia phan osomara tum dam nanglo lasi la he loka charlia hin ka sik sak pen puthot lebang so school kapareng thujia phan mate thanbang nang toy thura aprang ateng ason loke than thuwek jia phan rongasar kangbura teron la pen rongasar mondor rong pharatum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Teliram ronghang la pen education saika matuma phan ka chuniwi padu council pen nang toy ko bangkala Ronjit Taru pinang toy lo la so Ronjit Taru ningkan si nang khan de phi bangala rengma tum pen lapson sarvo nang do ko mase school ta na vedelo la pen la rong sitame adona phai tame la pen na kom hego school bangka holo ingram sulo ni tum ta la panda pan pe de la yo the la school bangke ke pan pe ya di ma bangke la sarkar pen mane heri school alam pathak la juga dudung horbom lo tame thang alam ta bida ma sini tum ta la pu padona sarkar tum school hem la pasila pu pangram su padona mo la jitu school abang senang cenglu putang te aku ni tum la pamukuli tuji hela bangke langcha ladak ni tum arong kikim nang bangke 1995 ni kan basi rong on pini bangke mo penili thantang som thak thak lo aprang 2012 ana bangke ni tum arong bangke don koira isi an lo tame non bangke la sohut penama se jaha tum ke thoi do elo jak tum ke bang de lo lon la non ni tum ke che bang binong bang ke non ni tum ke do tip binong bang ke don fogal lo di ala ke biya madem mang ke adhek tum ke poster un tum ke hilo bidun lo un eda tum ke pu don raba hem sipu pedudun la puson sei pachali dun lo ta tabang so school paring i phan bang senang tum bisiko ya kimang pon la puson si kematha pon pia lo ko kalang lo Pinia birta bangkela ponsik kangton iklo dome thakme kurang thu